Sang Sujana luwer candana Swastiastu Om Awit Namastu Namasita inggih aratu idedane sinareng sami para pangareng aturuning ngayang titian kawentenan linggih ide sang meraga wicaksana luwih mahutama tandina yaning rerahang titiang ris jeroning wimbe kadi punika taru cendana ning mangkane duaning kawentenan ikayu cendana punika tahap mau tamu kekantanan teriantukan iri kering bungkil tarune wenten raris punika ula witawi lebih sani tahap mandeng mesayu bantur maning ngelilit bongkol ikayu cendana punika manyarada basayo bangan arsan ipun iula sani mandeng punika misalnya jadi nyaratang pisan mangga pulih ipun punika teduh peneduh ring ipungan taru cendana areng cara wanara sayuwati sane misaratang mandem ngamulihang punika pengepisan iri kering carang taru cendanone wenten malih punika maparupayan buron dusung witawi bojong ngesil kewetanannya juga Nander punika ring muncuking taru cendana ne wenten makanten punika gede saning muji macando ngajak timpal-timpal yaneh sakare sak padang rebon semalihnya ne kawuhin iri kering sekarnya ne Dewa Ratu Agung Sayuwati ipun isan pate
misarakan ngisep kawetenan sarin bungannya nih taruh cendana Wastu ngardi kayon ledang sampun pasti kepisan ngawasanayang risejeroning pikayunan jegerna tan mari kawentenan sang sane punika ngamulihang pinake peneduh ring itaru cendano sane luwih duaneng taruh jati yaning terarahang risejeroning kawigunannya nih itaru cendana punika arah saking mencok rauhing keakahnya nih dahan mau tamu bisaan tuaning kayu sani jati-jati duit matur galau iku pampaminya sang sujana inggih aratu idedane paro pangreng lugrayang titias yaning tewimo yang titiang tandina kati asa punika kawentenan linggih ide sang sane sampun kemawasan meraget sujana luwih utama